Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalombukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ividiyo wena-ke bese-ke uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka zikwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu osukwini-ke lwayizolo kunevidiyo-ke ebengiyipostile la, ngizodlulisa nje indaba-ke ezibuhlungu zokushiwa iciko iqhawe kwezokulingisa ubaba okanye-ke ubhuti omdala u-Oscar Mgudlwa, obedume kakhulu ngokuthi uMadla uPhuthi. So bafethu-ke bengithembisile ukuthi-ke makwenzeka ngithole-ke i-cause of death okuyiyona mbangela enze ukuthi-ke agcine sewuflathela lo mhlaba, ngizobuya-ke futhi-ke ngizokwenza ividiyo ngizoveza lezo zindaba. So bafethu-ke bese ngibuyile naleyo vidiyo ngokombiko engutholayo ekuthiwa-ke insizwa le u-Oscar Mgudlwa ube nenkinga yesifo esithi-ke asifane nesifo esabamba elinye-ke lamaciko futhi-ke nalo elisanda kushiya laphaya uPresley Schwenekhaye, obedume kakhulu ngokuthi uTsotsi okanye uCobraz. Kuthiwa-ke u-Oscar Mgudlwa ngomhla ka-13 kuJulayi ube nenkinga yokungaphefumuli kahle, ehluleka ukuphefumula. Kuthiwa-ke ube eseyiswa-ke esibhedlela, kwase kuthi-ke osukwini-ke lwayizolo ngomhla ka-16 Julayi ukufa kwase kumehlula, kwase-ke edlula emhlabeni. Khona-ke nje lokho ingane zakwethu ebengizokudlulisa, ngoba ngiyazi ukuthi-ke kunabantu abayibuzayo ukuthi yes bayezwa kuthiwa ushonile, kodwa-ke imbangela ukuthi-ke aze adlule emhlabeni abayazi. So bafethu bengizodlulisa nje lezo zindaba, sithi rest in peace kanjalo-ke nakumndeni wakhe. Sithi-ke nje awududuzeke, alwehlanga lungehlanga. Like ividiyo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshele ukuthi wena kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba la kwi-Trend TV. Ngizohleze ngikhona ngkulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Ngane zakwethu asihlangabezane kwividiyo elandelayo.